Jadi sudah kepada sendiri raja Nilola. Susungone be raja Nilola, raja Nilola. Ngabui terpaksa tadi dengan disimpan kami. Mano bangamuna raja Nilola nami. Patuju sudah doa kami. Ngabui terpaksa tadi dengan disimpan kami berada kamuna. Pulang nami. Tak pakai hari huri menantui raja nami. Alai ilu benabui terpatu bahami. Dan nabi mana-mana bangun. Alai itu tong tujulorok. Tangi ako kamuhami di bagas muna. Ang giat boy utama samangi patu bang nami. Tuhan muna raja ni ulang nami itu dikikiran lo diulang akas las ni roha. Ompe raja nami songon hamuma anglo manipuli. Patayota songon ima sakani. Ina isa ni roha muna di nawar pesta kita di bagas sana doon. Lapas sila watang mo naman las roha di nagunti keluarga dari bayi yon mulai bunuh. Totong bakal kita yang muna asik keluarga dari bayi dari sini. Totong di patu ruhamu sebab dari ruhamu na Tuhannya ka hula-hulamu di patu ruhamu na do. Kamu rahami galak kamu ruhami patu ruhamu ruh hinabat dari ruhamu nai akan masari. Pertanyaan kami itu mata di bata kalai do tamu kaito. Iya betul betul. Dok kami beranami be. Ya ka punami akan orang paho akan berbere akan orang pahepe paho berbere asa ibu magoro akan meme tu pengen nahu ka pergulu akan asal batu-batu lan nario aka pamoron nami dia ka pasikora pe di batato ka bisuko dia ka nungguy pe ka paho punami mengalur rokap di batu dua matang rokap gawi rokap na horas rokap na serba dua tu akan nengro molo tu na mengalui karejo pe kita berdua matang karejo na tama dabo ni luluan na sila jumpa di salahan molo tu na mabe mangarato bulu na ta dulu tapota na pagkakan na loma nao tu na horok na bota buwan na tiyo setengah koronami may itu mata di bata dabo ni luluan muna jumpa di salahan muna tu ka ari na nengro asal ko na tuwa masih nami pasu-pasu tu muna ka moron nami si monang-monang asal turisme yang doras atau si pora-pora turis mau selalu nama burung nami para soras selalu batok jadi dia udah para musik nami ala rodo pamurun nami jadi orang dope ada orang sudah buhuri tertak lagi batadana siada suhud hula-hula nado boruna anggia madapok kana talului jumpa na tatalahi tujulan narion di hamuna pamoron nami soang-soang yang diami akka hula-hula muna jadi emang permusin nami nung kadung serwani nami sa suhu to do akka pamoron nami naing bulan nami mator nami asa sendok kanda tua-tua masih doron nami asa tinahu tio benatu panggohatan Bang musik diami tio nos pasada mah tu asahatan. Rodohan itu tuan manggoru, udah ngasih si orang-orang aja manula. Tuh besok orang boku alor nami, memang main lope. Tiga jam na mau dalam boruku ida tutu nama jalan pa masuk perbagasa dan kinongan nama bonames do ele nanu san gules mimi to apai ba kiminu ma amo mang ni dia to dumuna ba tu somoni pe ha ta sakkan dumuna sian si orang-orang somoni ma
Tuhan ang permusit namin. Rojo kami. Nalaman na. Mga pasok-pasok ko parburon na mo. Lek kamu majo na ako partusin. Oleh ate. Oh, nganak rikok be. Firma Poki. Baru pas salongan. Firma Topik Muna. Dulu-dulu mah pas samot. Maju tu. Anong lupe? Sa ni Solu, satu koktel. Sa iliring mahita mangolu, satu manggabe. Jadi sama tuberekku, ada dauru na sida. Napura kano-kano, ranggi masih ranggongan. Badat tapi bere, pada udao, top kita masih ronggongan. Ito, oma, lupa pada mangda, ini masih nonong. Kamu mah tahubar, somot dia dokter na. Jadi mulai tema nomor itu kon ni tadi mula asapir mah pokki balu-balu pas salongan. Asapir tadi ni hampir kele kau mutu jalan dari om. Julu-julu dengan kapang ngomongan. Jadi di hamu akan tulang nami, dokter tulang nami. Alarong no patu pahami di son sudah 1.000 patu 12 nero hatta. Dina bentuk keluarga baru nyon pop muno. Asa totong pok kamu tanyang muna. Tomata di bata. Asa keluarga na bahagia na sida. Keluarga si Tiruon, keluarga si Watua, keluarga si Wolas Neroha, si Tuon Areris, baru torok, dong atas rumah tua, tua kanengro. Jadi dia kerajaan di hula-hula, rodo hami akta paworomu, mana obat Tuhan untuk kodal tangga mersob bape. Rohami, pajalo hararo di hula-hula nami, las marohamuna. Soalnya dok kera tulang nami, dok katulang nami. Tak sudah pun sodako palia, tak sudah pambena susadia. Soalnya mah ada pajolo. Tuhamuna tulang nami si manulang do takka siregar mulate. Jadi para musik nami, bye. Musik sampai ya sampai habis hula-hula nami. Jadi sama lima ya waka pulau dan nami caruna tumpe pulau tangga marsomba rohami sudah muna masih nastor rohamu nama jalo haro nami
So ni masa pera ni tan bersopa tua waktu tulang nami dan tulang nami ulah deh. Nating malihan mo ang alana magbunga tulas tulungan namin udah muna na roses siguro-goro marbunga-bunga tangan namin may kamuna pasal ita Tuhan di mandi aku tuh di pasaria naman tujuran pasal ita jabali dalam rumah dia ada neng-neng itu linggana akan pesta nang halas ni roha ka masugot wala ta lagi hawak ka hula-hula namin sa monima. Ang dia mati tujulan narion, memena uli, memena denggan, ang napinasa hak muna, ang dia tong gitu pisang, asim tu sira, si patupaon ni, paromen nami doon akon nami tujulan narion, pengka serba tu amuna sa una hululan nami, ang dia ditir-tir pasarya muna tujulan narion, so nima hata mo nate, si pasatong nami tu amuna sa luna ka hululan nami. Si tiyo-tiyo las padoma tu hasahala. Jadi langsung mah dihawakan apa ngado wong baru nami. Oh, udah tuh lah. Ima uti-uti ni akan tulang mona sigur ni tadi. So ni dotnya tu dua. Pirma waktu baru pasalongan. Pirma tadi mu tujuan saya lucu-lucu manang pangomoan. Mah jadi kayak kamang muru. Mulut tumarang sido nabu. Asa hulu si hami. Kondok ni beda mu matutu nokon todim. Asa pirma tutu pok ki balu-balu pasalongan. Asa pir to dini hampir gelengong mu tujuan narion. Julu-julu nang kapangomoan.
Jadi ketulang do nak tulang. Ada dong bau batami di son, seribu-ribu, patuduhon las niruan nami. Asal apa matangnya kita tomat tadi bata. Di bagas senarion ima ulota. Di nama caro pasu-pasu perdonga saripeon. Beremon sebagai coron itu hatta. Mariteon na posona. Di nama bentuk keluarga baru nasida. Akatulang do kana tulang. Asa wakamu ditang yang muna. Asa keluarga bahagia nasida. Keluarga si buat tua. Do keluarga si buat las niroha. Di ita terluwi man di juloni tuanta asa si gua riris baru torop dong ata saruna tua toka arneng ro ima setengah konomu to mata debata dabo na duluan jupan jalahan songoni ma sidoron nami non katulang to dia petung dalam nomor soba roro hami mano bahamu hula nami saluna songoni ma hata tuam tulang nami tuare namang yuton sehat to ilat tuata ma atong dabo na luluan jupang na ni suatu madu sai tu hari namang iuton totong mai da tuhat tadi nasida rumah tangga na bahagia rumah tangga si turuan lumul ma dito ngatongan ni hamu ngawang buru nami lubang kaul sayang kia ma tu hari namang iuton dabo matong di dalam nitang yang nami merhite hula muna sai hatom ma dilititan dorna guru nami do hela nami asang giat ditebai las niroha tua anak tua boru dong atas rumah tua semua masih orang nami yang tamang buru tulang jadi permusin nami mula nas baru ma tu tak sebab jadi mah ay bigda bingan nami pasu-pasu na pinasa muna akatulang do kana tulang roro hami manaw bahamu kaulola nami sa luhuna monotumpe kola tanga marsoba dia roro ni ham pergele ngomu las maro hamu bajalo ham pergele ngomu tujulo muna so ni mada dia hamu katulang nami do kana tulang nami jadi para musim nami ubas sami law manaw ba hula-hula nami do kana tulang nami ba mamusi sobay asa ubas sami ubas sita manaw ba hula-hula ta kede
Jadi mau lihat ya mamang meruduk, kamu nak kena boru nami, pas rohani tetap dinami. Di Pangidoam mau tuh nanti debata perhititan yang nami. Saya gabi matong nani ula ni tangan muna tuari namang ito. Saya itu oras na mahamu sa luna. So ni ma donon nami tuamu akka pamuron nami. Saya itu gime at isang asim tusira na pinasa muna. So ni ma si donon nami tuamu akka pamuron nami. Mula tema kerajaan di bulan-bulan.
somanima di hamamang baru nami dona baru nami. Sayang dia ma tuara namang itu pinetana pinasuna di hamuna lumui ma namang alak pasu-pasu yang nabat terbata pada di bagai sakti kilo di dalam itu yang nami. Sayang dia mai maminta mamasu di dua anak dua boru tuna neng roh dongan atas rumah tua. Somanima si orang nami ada orang so dia lusi naroha lah suai kama so dalam ni pasu-pasu. Jadi somanima di hamu bisa kunyo burna sumarok di dulu di perbatua. Pinitana pinasuna di dalam yang nami. Anak kali hamuruis buru putarok dengan bumai atau sarumah tua. Malidu segiring-giring sila basta-basta sila biar pinasa. Mengiring-iring mahamu mangopapa naso jadi dilah. Malidu ador haduka tunggu-tunggu di lembut dari pasang yang mau borok. Pengkeng mahamu sarumah tua seluna. Betul-betul bau saha matong tu nawarni marnono. Jadi mulai tema dia muna ka tulang nami do karena tulang nami. Ber kami do balik dari muna. Di tamu tu kami kada lebih terbudi. Tong di pasar tamu. Meme tu para nami do tu anak nami. Tu kami ka gelembu tu jalan narion. Pertanyaan kami tempat tadi bata karena sudah ulang. Anjir madu tu di pas-pas tu ada tong. Lalu gabela kalau tangga muna. Asal bosur kami gelembu mememu. Jujur pasar yang muna tu jalan narion. Penjelahan ini don beremon pas-pason nama tadi bata. Totong bok kamu tanyang muna. Asal keluarga na berbahagia na sida. Pas-pason nama tadi bata. Si tua do si bolas neroa. Tua kanenro do mata sarumba tua. So lima si ron nami. Kalau nata mulate na muta pasat tami. Tua muna karaja di bulan nami. Mulate. Baik masih itu kas rumah tu kasara. po itar patu pahami waron nami madapotok kamu dia berasa partikian nunga ajuk yang tutui ala emang boru molo dia katangian pe parhitian na dia kapar dua bir na tua-tua mamadokon pirma koki bahu-bahu pasalongan asa pirma to dimuna lucu-lucu tu pamomoto hari namang yuton roh dia kapanutina roh tadakae kasi mo durugol roh kaulos ma anom madung pasahato ko pasahatan ala emang boru paite so upasahatan yung upasahatan so lapar dua bir hate orang boru pau-pau tudali na pau-pau tarugi na kadong natali bolo denggan ni ulahi kada denggan ni paule kamang boru ate Dinaw pinasamo na tuhami parbebir.
saya senokon ni pada muna matutu dokon to di muna asa firma poki balu pasalongan asa firma to di hami pekele komu tujulan narion julu-julu na kapang kamuan tang bumi ma di paromen nami do anak kon nami stanya kono muna to mata di bata kerajaan hula di bagas narion di nama jaro pasu-pasu pardonga saripeo sebagai coron itu bata ina bentuk keluarga baru nasida asa totong berrejai ditanyangna asa keluarga bahagia nasida keluarga si tiruon keluarga si betua ima burumuna gabe parumen nami si bosanga atau anak kon nami ima nagabe helamuna di mana ke pasaribu tujulan darion asa situana iris baru torok dong atas sarmatua tuang ka arnekro jadi kerajaan nami kerajaan dulu di balik di ruang nami di majalo haromuna di bagas kaibaso do hamuna dulu tetong di bagas darion asam kia totong di bagas dame dong las niroa asam marsinet namo ruhuru marsinan lama itu asa name metang baru mutungut nama gulang sudah malas roa alani katulang do katulang di musik na hubantami padi 12 niroa hatta tomata di bata di na bentuk keluarga baru nyon ima helamon gabe anak kon nami buru-buru na gabe paromen nami alani las niroa nami andor katulang jumulo ma to pero hamu tortomu asaro hami manopa hamu ulah nami so ni ma jolo hata pangidoan tu hamu na kabulan nami to rombongan Mulia aja mampu nunga bata jok kami do raja ni pangurun nami ala neng manotor kami ala na tua ramandok kon na marmula kami marhum mula naik mula anami doktor nami marhinte gondang mula bae jama kon nang memang gawi atau bama musik di hami kontrak sopa asaro hami manopa hula-hula nami alek kerajaan hula-hula tu kulat tangga marsopa pe roroni hami berkali komu mengadopuk kau ulah kerajaan nami las marohamu nama jalo so ni masih rona nami di hamu kerajaan hula-hula nami akan nabal-gabal ka na manaro na amang buruan kulat tangga marsopa do raja nami pokos tu hami kemen asomnya ken kita manggo oh lo tu bama permusi nami lima dia mau kerajaan ulah-ulah nami kerajaan nami kerajaan ulah-ulah tumpe 10 jari-jari per 10 jari si majujung kalau tangan nomor sopa do paujung si majujung kami rotu jolo muna kerajaan nami kalau sama dia pe labi ni sopa nami mana rompo kerajaan ulah nami las maro hamuna so ni masih roh nami tu hamu kerajaan ulah nami do karombongan jadi kabe jala ora sakabang boru na basa
Soni do dia kasobangunan. Ingo do hamu dihatani na tua-tua mando ko porta ulat tulay na martu bayanaman. Boloroman dapat to raja ni hula-hula duduk si majuk sombado tangan jalan nunga humaca do kami do dia kaparuwena. Amang boru na basa. Las di baga seperti kianon. Bolo pena dojor hamu dia kamar jong jamang boru nek basa aton namin yan. Dia kamar hite tanyang namin. Dia kameme bolo petung dia ka tumpengan tenanon na betar pasahat tami sudewa amu dapat pasu-pasu kamang boru ate. Oh, dah raja Asa nami. tung dapat semua nata di situ-atu na mandoko bunga di bani-bani sang bunyi dari ina di balian. Madu mahamu sadu na jala kabe sa siya kaga satu siya kay dia nama buat Madu tu. Jadi somo ni mama amang permusi kami. Dan pasahabat kami Maria ka marhite tanyang nami marhite meme. Tu pengantin baru dohot tu amang boru nami di bagas seperti ken asodongan ni amu amang boru. Tubuhan anak kamu tubuh boru dong amu natong sahur. Madu tu raja nami. Asa horbon na libaran na binabara binaluin na. Di balia kamu sora marmara di huta hamu sora mahwa. Mano nami may namang musinay. Bano mak musim marbere.
Jadi somoni ma dia mau dia kana borun nami karlo mau ma di hela do borun nami. Tuk somoni pe dia kana boy dalam pertanyaan nami pasahaton pasu-pasu tuhamuna. Na tua-tua matutu mandoko bago matutu namar halto dolo dia kana borbean. Las maro hamuna di nama jalhoca markan dan uli mare lalinkan di hamira kana mangadian. Sidok mau lihat hamam pun. Mula tema ramu kerajaan hula-hula nami. Memena uli, memena dengkan. Ima tu anak kon nami, tujulan narion. Pertanyaan kami teman tadi bata kerajaan hula. Anggi matong di pas-pasu tu anak tunggu tuga bena kana tangamuna. Tiu-tiu na kapasaran dia mo kerajaan hula-hula nami. Asa boyu upo sursanon harus soga si mehonomu Tuhan maka gelengmu pas boson di mata di bata. Saya tuga jang na muna tujulan narion. Asa sendok kena tua-tua masih rorona maka tulang. Asa binua menati beraho bina itu salian asa horas samura kabulo nami nama kalian tuhipas na kami geleng muna macam buat orang kerja kami Baik mamak si itu inas pada saat kana atau ada Bertanyakan di mana kerajaan hula-hula. Sebenarnya di pas-pasu untuk melakukan bina kelengkapan kami. Tiu-tiu pasar dia kami. Asal mulai harus sungguh lume senon pasaron nami jual mula kerajaan hula-hula nami. Asal sedokon na jodoh masih roh nami. Asal horas sampai nami macaro tuipas nami pada kerajaan. Sino poti man di mula kerajaan hula-hula nami. Kita maju, tabo tujuh saya berano. Inoman kami pasu-pasu dengan saripeo kamu manila. Dohot di burunami. Rodohani hula-hula muna natoras muna. Mangguan diktu. Ima namangupah hamuna. Disialai on madik ke simudurundur. Indahan las. Asa tu mangudurhon yakan au yakan adeng katuan nila mangutom. Las marohan parmadanon las marohan ipatod muna. Jadi las somoni madi. Amang burunani kay namin to nami. Amang burung nalasa. Lain itu so tidak ngakok parumai potutongan di jabung andia matutu mambuat tua mambuat tak miroha lakido di haroronani raza di hula-hula mambuan teke tuhamu teke si mundur-undur dan di tio asatu tio matutu yang disumur kancang yang dibonda ditumpak konte batani hamu kancang nyumu dohok timpidok partuari nama nyuton marhite siapa kajengeng mau kamang boruat amang boru nabasa uang kami di sontek ke si mundur-undur lawang upahamuna asatu tuwari na nanguton binati ko kudung tujuh di bagian ina dengan pahamu saulu saluna rak mundur-mundur dengan takot anak kamar laban akapar saulian masih di kerajaan biar patu pahami dahan kelas dua mu saluna asa opat itu baru dah sebuah saudara di bumi si mama moda ni pengamun si banyak koli holi bosu hamu tidak menganak kodang kongkong di nama notis tungi beriak na patu pahami na dua-dua pemandang pandokon buadang kali dua padu ina hasong gua mandi liang-liang horas sabu sadung dari nama Jalhoca lamangkan dan naudi di hami yang kana kalian sidok moda ni maham ya ka mangbohon masih di kerajaan kami Dia muda berenani, beri bubur berenani, semoga ditikir rohani tulangmu beret, mengubah badan, mengubah tubuh. Lima sedang berjaya pagi-pagi pembungan sarkeo, siap badan seluruh pantai. Nomor hidung, Teok kamu baik ada di belakang satu dan menjaga tidak bisa datang yang sudah tujuan nyariawan akan kemana berburu kamu tujuan nyariawan hidup dan tidak gabi nanti waktu hari bro ono pemuda lakukan ada di beret kusong semuanya di burukku di bangsa tikion rodo kami tulangmu imam membuat indah nalas tidak sebalo tabiat madudu las patut jom untuk dalam las nang pada muna jong semua nang bisa dubong kami dan kesimut rundur dan kesijojo antia matu dalam narion di berek kudo di borku mudu mah mudu dalam taruan asal giat malas meruai datu dalam narion asal semua ini dina dua madonokku atas ini sigo pamen na golang pangarahuna tumsul saya dia pedek kena pinatukan tulangmu saya godang mari kita saruna pinatuna masih di orang-orang Aku ni tak
bertubuh molo di hatabatak tay amuan waeng pangitubuh paruduk kami mapangitubuh waeng di porot tay di naong majalo paso-paso pagkamasaripin waeng poro doang hatay songon hatani ada batak tay naman dokon molo tuisipe nanyala ni bere totong ri gabe poro nibe jadi kami penwaeng marga pasaribu narodo mandapat tokamuna tujolo munan waeng di ulaon ima di sulang-sulang nagong na pinasahan ni pamoronta marga Lupanggaor marhite-hite naong mga lakboro ima bere muna ima boronta boru pasaribu molo kami madokon molo di jolo muna nagabe boru sregardo boru regardo ima boruta boru pasaribu alanido marhite-hite sinamot na pinasahan ni pargelengota ima marga Lupanggaor di hari-hari ng salpi nunga marsipaw duhok kami taringot tu sinamot nalahopakyota di ulaon lima ulaw sa derion napasahan sulang-sulang dagok na sida tuhami ng tuhitan alani di sinamot na pinasahan ni geleng tay todong tay pasatay ma tuhamuna ima doan tuhunami marga Siregar oleh Kalau tung somonipe bolon na raja isinamot na hubasatan ni ima sinamot ni borotai lasma roh ni badan lasma roh ni patutyan muna asa sisa datangnya kita jero narion manang yakon helata roh boruta asa tumibu di litra adorna na sila jero narion maranak marboru dongata sahatu asal batuan lima Tuhan muna sama Tuhan yang bersihkan Mariate na ituhaka, mariate na hindi kasaluk na bumudi na piharoron na dumatulungan sa mga pagbawa na ng kini. Ang ngay julo, ang ditulo. Ang mudi julo, ang ditulo. Ino rapatan na si Sadagol. Otondo, dito ka sa Lasmiro, hami. Bumudi ba ulaw, dito ka sa Senaryo. Na mas pangulawak kita na makamarang ituloy ba ulor ni pangulawak taon at pagkakirap taon. Ang biyak na to, di bagasan ikiyon, di dalam na kami angka, mulai berkadila ramay at tong lumulma, di pangulawak ka, tuhenap ka, sama tong naniluluan ka, jutong na tao soy, dalam ni hari-hari na yung sigala na taro dito hari na nito. Siya lagi, silorang nami, mauriate magamu, tumatulong nami, sayang biyak ma, masih darat-darat kita memudai pemurut tahun 2006. Asal dia dong tujuan dong, tumatang kena bahagia, semoga sikeruan itu kata-kata, lumulma itu kata-kata itu bakal. Semua dalam madung mauriate Tuhan muna, mengalas rohanan, mengalas rohan ibadah nabi. Na pinasahan muna sinabot, iberdua hamu Tuhan, saya biar mayak tong ini itu bisa asin pusirang ini masih orang kami Tuhan muna doa Tuhan pasar ini. So semuanya si orang kami di bawah kami doa elan kami. Semua di doa dua, kopi dahulu pinahot di bulan. Manang burmi sebedia na bereto tong burmi tulang. Saunari burmi pasar ribu mau itu. Ima juga satu saunari may pasahat doa tubuku burregar mau 2 hari na nengro. Sidohono may dua muna siyang dia ma lumuli ma mungkin mga di pangarap to apehamu totong may ramo tuturan say di katua tembihamu na hari baso alay pagdulu sa hari untuk pangarap to apehamu sirono nami kaya kasyo di bawah kapahupon no may akatulang na si Bolo tumisir kompe adong besi kami patu tumi masalek kabe berali jauh ni pelangku siap budaku jodope Bolo tumadope akan hurang lebih di ramung rumah kami muna igak kamu mas benar-benar masih protokolan masuk suat di luar masih aminan soal lapan gaul ini masih orang pura tua muna pahuku guru pahuku duri juga sakit yo tetap makannya kami kemakan bata lumuni mahami
sa hula-hula muna. Asang dia tuan yang itu, dago matong hula muna. Saya marana marmur mahamu, doang musa rumah tua. Janganlah seruan nabi di bawah itu. Naktar sada, mungkin lebih kuat setar dobe. Abangmu sonon mengkarena lasrohan nabi. Saya dia tuan yang itu, nak kecil dohomu. Semua dia salah seroha itu salunga. Semua masih orang nabi atau semua dari Panginoon mo tuturakai. Dito manarumis ako yung na sumarot dito. Ito tua. Susulan na dia muna. Tuma na ris. Punturok ko na mumay sa rumah tua. Mas kakota. Susima ang mga laka. Susima na kota. Kaya sila berdua parang buman ni sumorok. Debatado sila tua. Harus mau tujuan ng kibarok. Masih orang nabi dia. Kamu nasa luna. Maulia tema di Hamuna dengan Tubunani Marda Siregar di naung mas parolok kita dalam arsimannya Minang ima di ulata di bagas salarior nunga sisada bor hutan sisada hera di bagas sakikior dan nunga lasroh hari badan lasroh hari patot dia muna di sinamot naso tikin apa satai itu Hamuna jadi sebut mahani itu Hamuna dengan Tubunani Marda Siregar di Hamuna rajani parusin nami Asa bicara kami jo doa tubuh nabi Imam Marda Siregar benda mama musik nahobat. Kita sa luhok na dominik yun. Maulia tema upasatan dalam namang ng ilang. Tuhamu lain ito upasatan yun. Tulos ikalas kagaljang. Lima silonan ng tuhamu ito. Tuhamu lain sa galjang manian kumur muna. Kung di pa yung tinutuwag ka rin, di ba damat kita sa luhok na sa matuwaman yan kamu ito ang hamulay sa muli ng kaksa. Luwag ka sa luhok na, di masinaman namin, tuwamu ito namin, tuwamu tayo na. Wala natin. Pas-pas yung galo, tulang ka, kasi kapasa ulas. Kaya pas-pas yun. Pas-pas yung pastro, at wala ka, baramus. Jadi tuhamu Baramus. Kaya namin yun, terus kita namin, baik kamu mau musik kahong partisi.
seperti itu. Ya. Musima, lo pasato, los. Jadi asal pasatani ulos selion laho mangulos si badan alayang ko na mangulos ito di amat tani bataro di hamo ng araw nami may kamo nga yung di no musik na hobar tulaw non asal pasatani ulos selion. Jadi masaha be ulos sela molo ni hamata hotor molo pinabor hat hela kusa deudeu so nakani at arab do jangkal na nang iwan madar hele ala na harap do madar hela nuay masiko tabasahat ada nagok dijalo ada nagok tabasahat madar hela ngalaho bakyon ni hela taon laho mga do yang kan ere atahon ba din ka ba? Di mga tahon, berpasat. Ba, matutu ko amang wala. Ya, bisa dicium. Ji, omma ulos na di pasahan ni kuano ulos hela. Jadi pakke hamuma amangon tu pagka naporlu tu para daton ka ulaon na dong sa huta. Buat kamu amang Yoson, perjudian, manang natu permainan. Jadi saya